Zorane. Pomozi mi. Nije opasno. Oni me hoće ubiti. A ti me hoćeš ostaviti, a? Neću nikada. Donosim pozdrave od Vinka. Dobro jutro. A gdje je drugi? Pa dvojica smo. Gdje je Dolinar? Dolinar? Da, Dolinar, Brko. Brko? Pa zar je on u Zagrebu? Niste bili s njim? Ne. Od bijega iz vlaka. Šta da radim s vama? Ništa. Hajdemo onda. Kad pređete preko na drugu stranu, idite ravno šumom do Lugarove kućice. Lugaru kažete, Zorko je isporučio hvat drva. Hej, stanite! Čekaj! Stoj! Vama su tragu. Da. Stani! Možete veslati? Ne mogu. Stani, hej, stoj! Hej! Dobro, ja ću vas prevesti. Ej, pucaj po njima. Ja idem javiti preko da ih dočekaju na drugoj obali. Pazite dolje! Pazite! Sad nastavite sami. Šuma je pravo ovim smjerom. A vi? Moram ostati. Znam ja način kako ću im pobjeći. Kad padnem u vodu, kurnite čamac. Sretno. Vodi, tata, vodo!
sine, to je jako važno. Da li vidiš onu šumu tamo straga? Vidim. Ajde, potrči do nje i sve snage. A ti? Ja ću za tobom. Zorane, Tata. idi do Lugarove kućice. Tamo im reci sve što si ovdje vidio. Ajde. I ti brzo. Trči i ne okreći se, sine!